بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخمل وروشة بله تماشاوانین هجا ایروجی به خلق کنوجی برنامه زمانی ما امبون میوانی مالاوا ایروجی وانه ما وانه یک پرگرینگه لسر توانگی جاره یکمین ام توانگی دبن دکوین بشه رزمانده شخوا وانه ما سمین جه رزمانی کرمانجیه لی بله اف وانه ما پرگرینگه ام بهوینه که هون باش گهدار بکن و سودکی باش جوارگرین بله شاگردنو هنجی بخیر هاتن نهاجی امی وانه خود دست بکن توانگ وانه اما ایرو مجار اما لسر توانگیه توانگ چیه؟ جی چی پیکتی؟ چما توانگ؟ توانگ پی وکه هفدودانیه هفدودانی بلکی اف پی جاره کمین سر و وجی در باست بی هفدودانی یعنی مرکب یعنی جدو سه پیوان پیکتی امین ها برفرهی وانه واتیاوی دست نشان بکن جخوا وانه اما ایرو رزمانه دست بکن ام دست نشان بکن وانه چیه؟ رزمان مجار طوانگ رزمان طوانگ پیناسه جخوا وقت گاوا دست بکی دما یک مجاره کی ام بدن امی مجاره خواه ناوی وی دست بکی تعریف بکن پاشه پیناساوی چیه؟ کار توانگه چیه؟ منها جواره بیجی توانگ پیناسه پیوا توانگ جه رایکا تو او پاشگرا آنگ پیک هاتیه جه رایکا تو او پاشگرا آنگ پیک هاتیه توای جه چی پیک هاتیه جه رایکا تو جه لیکر یان جی بیجه یا تواندن ایمالا خواربون یعنی دما جه خورو دردک هفه دبي طوانج دبي إيمالة للأعراب يعني خوار دبي بسر رزمان بونيفا جبروي تو جي رايكا بيفا طواندن هاتيا آنج جي آنج چيا پاشگرکا کرمانجيا طوانج نشاندانا يعني كاريوي روشا بیجیانه نشاندن روشا بیجیانه او بخوا ده هوا که ده نافدر نویسینه لجبر کوهینه و نافدر ناس نکرنه چنه امه وک بیجه دست بگرن دست نافدر وک ام بیجن ناوی دار ناوی مالا ناوی تشتا ناوی مروفا ناوی کسا ناوی لورا اف هر تشتی کو ناوک لی هبه جیر نافدر ده گوتن نشاندان روشا نافدران لجبر کو مهین اف وانه وقت تایبتیا وی وانه منه بریه امه دیم بیجه یعنی پیو یانجی گوتن روشا وی ده دیار کرن روشا بیجه یانجی نافدران جی کی جان آلی وی ده دیار کرن یک جی آلیه میجر هجماره و یا دیمی جی آلیه چیه؟ زاین دیوه زاین یعنی جنس چیه؟ نیره میه اف وقت جاره دست بکه دبی کو یعنی آوائی که نو سر و وره لی بلی گوهن باش بالا خواب بدنه ده اونه یک سر بگرن طوان دسته روشان ده در باس بی یا دست بکه روشا خورو روشا ساده یا دویمین روشا بانگلی کرنی نیدا یا بانگلی کرنی یا سیمین روشا طوانگی یا طواندی روشا ام بیجن یا دست بکی روشا خورو دوی روشه ده دبیجه یانده تو گوهرتن چه نابه دبیجه یاده تو گوهرتن چه نابه بیجه این خورو بسر خوانه تاره
بێژەیەن خۆرو بسەری خوا نێتار وەک ئەم بێژن ماسە نێتارە نێتار یعنی جنسێ وێ زایەندا وێ نەدیارە نێتار تشتێک و زایەندا وێ نەدیار بێ بعربی مؤنث مذکر نه di Kurdî de jî ev tişt hene mê û nêr dema nêtar bê yanî jêre zayen tune rewşa çi ye ev rewşa xwarû ne me got di halê xwarû de di halê sade de ne hejmar ne zayen ne tiştek de tune halê xwe sade em destpêkî em dest nîşan bikin tewang di sê rewşan de derbas dibe tewang di sê rewşan de derbas dibe ya sêmî rewşa tewandî yan jî rewşa tewangê ya yekemîn me got divê rewşê de bêje çi ne xwerû ne bêjeyên xwerû bi serê xwe nêtarin çawa yanî wek em bêjin mase hejmarê wê diyar e zayenda wê diyar e vir de xwerû ye ne bi awayekî xwerû hatiye mase dar mal û her wekî din dibistan rewşa xwerû di hemû deveran de rewşa xwerû tenê em bêjin navê xwerû didîte navê sade bêyî ku ew nav bê kişandin yanî bê te tasrîf kirin bêyî ku ew nav pir jimar bê yek jimar bê nêr bê mê bê zayenda wê diyar bê bêyî vek qas tiştan dema wê diyar bê bêyî vek qas tiştan ew navê ku bê pêşberî te ew nav xwerû sade bê tişteke wekû em bêjin mase dar mal divir de zayendê wa diyar e ne diyar e rewşa banglêkirinê rewşa banglêkirinê ya ku tu pê bang hinekê din dike di zimanê kurmancî de em bêjin zînê ka were vir ne em dibên zînê ew ê dawiya navê zînê ve em bêjin pê ve hatiye lê na şaş zînê gul gulê ne em bêjin havalo ciwano ne ev o di nav taybetî herêmên cezîrê de bi vî rengê dibatin hev yanî hogir û delal û hevalo bi banga em jî yanî destpêkê em difikirîn me digo belkî navê mirov vî awayî xira dibe lê na ev ji rê zimanekê kurmancî ye û ya pir jimar hevalin o şagirdin o mamosten o ew ya pir jimar e niha jî em ê wa nas bikin rewşa banglêkirinê divê rewşê de navdêr hinek paşgiran werdigirin û bi wan paşgiran zayend û mêjera navdêran diyar dibe qertafên rewşa banglêkirinê ev in o yek jimar nêr ê yek jimar mê no pir jimar me got divê rewşê de navdêr hinek paşgiran werdigirin navdêr hinek paşgiran werdigirin û bi wan paşgiran zayend û mêjera navdêran diyar dibe qertafên banglêkirinê çû çi ne qertafên banglêkirinê ji xwe em yek pênasa wê nanivîsin ji bo yanî were ew şaştî dernekevin qertafên banglêkirinê ê mê yek jimar em çi bêjin mînak gulê bêrîvanê zînê û her wekî din
اف پاشگرا کو وی ناوی ورگرتیه اف پاشگر چیه؟ یا طوانگه نه یا بانگله کرنه نه یا طوانگه یا بانگله کرنه لی بلی دکوی ناو بشه و طوانگه ده ام بیجن اف ای یک جمار نها ام هرن ام بینا راکن جبر جهی والا نما ام بنویسه او نیر یک جمار او نیر یک جمار میناک خورتو نه خورتو اف دکوی بانگله کرن دمات بانی هنه کات کے گازی هنه کات کے خالو هر بیجی آپو مته دکوی ناف بشه می یا می یک جماری ده لی او اف پاشگرین او دکوی ناف یه نرده دورده روشا بانگله کرن چیز مردای دیار کرن هم میجر و هم زاین می و نیر زایند یعنی جنس می و نیر یک جمار هجمار جی دای دیار کرن هر وکی ده شخا گلک میناب هنه یا پر جماری لفی داره شاگردنو جخوا یعنی د جیانا مده د خوازای ده نیرو میه زیده یوات شتکیدن تنه اف یا داوی جه هر دو کاره تی چکرن یعنی جه نیرو می دما کو پر جمار بین جه هر دو یانه جی چید بی د کرمانجی ده جه یکی زیده تر دما دبی دو جه دو و شون ده دبی پر جمار نهاد زمان عربي ده الجوري تشتكو ما بري نوساي زمان عربي ده دو مسناتي نه دو دبي سي دبي برجمار قالك جمع يعني لي دو كردي ده النبيرنكي دو كردي ده جيكي زيدتر دبي برجمار روشا بانگلي كرني قرطافين بانگلي كرني اي مي يك جمار زاين دو ميجر نه گله بیریوانه زینه اف یه بانگله کرنه نه ها نه تواندنه نه ای بانگله کرنه ای منادا دما تبانی هنه کات که او نیر یک جمار دیسا زایندو میجر خورتو خالو یابو آپو نه همه جی او بو بداو یاوه وقت پاشگر انو پر جمار هوالنو هر بجی هوالنو برانو دایگنو لیناک هوالنو دایگنو لور جارنان جبر تیپا تیپا که کرده هنک جاران تی نویسین هنک جاران نای نویسین جی دایگنو دبی کو ام بکرپین ام بین دایگنو اجي دبي هر وقت ده يعني د قدني ميروجانا ده قال لك جورين ريزمان جي خدنا ده دقرن لجبركو ام نزانن ام هاش خنامين نها ام هر كسيج ايروبي ده بشوبينن قدنين خا ام قدنين خا بشوبينن چند جارا دروجي ام بين يادي يابو هوالي نه قالوا افناج خزايا مج يعني بيت تشتكلوا درد كافيان جبركو بنجهك تشتك هي حتاكو افنا بمرمزن بروج هل بد بنجهك هنا جبر في ام دمات كافلنا باشين رزمان ده ام نو جرينجيا زمان خزان نهاجي ام بتاكل سر تشتي درباس بوي وقت دوباره كي بكن جبر روشا سيامين روشا الطوانجي هناكي فكراندن و او جردوي
وانه امش خواه رزمان مجار طوانگ پیناسه طوانگ چیه؟ دست بی که پیوا طوانگ چیه؟ جی چه هاتیه؟ جرایه که تو جی لیگره طواندن هاتیه او جی پاشگره آنگ پاشگره که کرمانجیه ده کرمانجی ده گلک پاشگر هنه ده پیشه رو جده میواجباره بیجن طوانگ نشاندان روشا بیجه یعنی جی نافدیرانه نشاندان روشا بیجه یعنی جی نافدیرانه طوانگ دسری روشان ده درواز دبه دست بی که روشا خوارو مگود روشا خوارو بی تشتک نه میجر نه زاین نه تشتک حاله وی ساده یا دویمین روشا بانگلی کرنی قرطافین بانگلی کرنی ای می یک جمار او نیر یک جمار نو پر جمار چه جمر دادیار کرنی بانگلی کرنی هم میجر او هم زاین نو او پر جمار جی نیر جید بی و جی میر جید بی هوال نو دایک دی گوتنا دی نمیه نه چما مگو دایک نو گلک دایک نو زیده بو سرده هوال نو گوتنا هوال بخواجی گوتنا که نیتاره ناوکی نیتاره هوالو لگور تدمینه پاشگرا داوی کی جانی هواله که تای جن بی تی بیجی هواله که تای خورد بی تی بی هوالو او پاشگرین داوی نیرو می او لسر مدمینه افش بو و جاری ها فهم کرن ام تمام بکن روش هستی سیمی نها جی روشا طوانگی یان جی روشا طوانگی مجارا کو امه ببرفرهی لسر راوستن جی روشا طواندیه دوی روشه ده بیجه توشی هنک گوهرینان دبن اف گوهرین بدو آوایان پیکتی پیو هنک قرطافان وردگرین آنجی دناوا وان ده هنک دنگ دو گوهرن بوی آوایی ده هبو که ده کرده و برسر جهر جدا دبن هر وها زاین دو میجه روانجی دیار دبن دو کرمانجی ده طوان بدو آوایان پیکتی یک بیجه انکو ده طوین هنک قرطافان دگرین بوی یکیشی زاین دو میجه روان تی فهم کرن قرطافین طوانگی ای آن نها امیوا به هف دوره ناس بکن لفر طوان دیان چی طوانگی جبو يعني ام شاش نبن في ام گوتن جتی گوتن و اف جتی گوتن روشا طوانگی یان جی طواندی دست به که ام قرطافین طوانگی ناس بکن قرطافین طوانگی قرطافین طوانگی ای می یک جمار ام لوی ملی تمام بکن ای نیر یک جمار ای نیر یک جمار او آن پرجمار نیتار نه دما دبی پرجمار نیتار یعنی هر دو آلیار دبی للجنسین جی هر دو زاین دار دبی روشا طوانگی آنجی طواندیم قرطافین طوانگی سه قرطافین ای می یک جمار ای نیر یک جمار آن پرجمار دور ده وقت ناکوکیه که مردد که پیش ده روشا بانگلی کرنه ده دیسه قرطافا بانگلی کرنه یا می یک جمار ایه امی چاو بی ناس بکر جناوی وی دیاره دما ام بیجن هیلینه دار چاند جدایه دما ام بیجن هیلینه کاوره جدایه یک جی بانگلی کرنه یا دویمین تو کار وی
کسا کو بوی کاری رابیه تدیده دیار کرن ایشه توانگه جکار واتونه لی جبو کو ام جداهی نابرا بانگلی کرنه او توان دیده ناس بکن گره که ام دست بکه هوا که باش فهم بکن هوا کاما دما بانگلی کرنه به ام بیشن دلاله هلینه نه ام بانگ دکن گازی دکن لی دما کو ام بیشن هلینه داره دچینه yani دچینه yani ام بیشن بریوانه دچه بریه ام بیشن جوانی آگر و دمرینه اف دورده تشتكي كاركي واد بيجي ليه دما تبان واد كي او شكله او يعني اواي كيدنا نابرا وادا ون شاش نبه ام بنا كي بيجن اي مي يجمار مينا كي كرمتا هر بيجي زينه پوري خو شهكر زینه پوری خواه شه کر دورده تو بان زینه دکی نه بانگلی کرنا برا های وجه هبی دورده کاروی دست نشان کریه تشتک کریه yani یا ای نیر یک جمار میناک سرحدی گوز آنی هر بجی سرحدی گوز آنی جدا هوگری چو دبستانه هوگری چو دبستانه هوا كديل سر اي قرطافة طوانجية نيريك جمار خورتی زمان خو حزدکه خورتی زمان خو حزدکه آن پرجمار اف آن مینا انو لی او بانگلی کرن آن ام بیجن زینه پوری خوشه کر هوگری چو دبستانه خورتی جزمان خو حزدکه اف ای یک جمارن او زاین دوان دیاره لی دما ببی پر جمار شخوا زاین دچه او میجر جی دبی پر جمار هر کس جی خود نام دادگره هوالان ایریشی دجمن کر هر بجی هوالان ایریشی دجمن کر از هوالان بینم از هوالان دبینم هر بجی از هوالان دبینم مینا کده از هوالان دبینه گلان آب بده نه گلان آب بده جخوا قالك مينا قالك تشتهنا ام بيجن بين سر زمان لي جبر دما مجي طنقه وانا مجي يعني وي بر دريج ببي جبر بيكي ام هر يعني بشكي چند ميناكن بتشوك لسر ددن جبوي دمامه بري ام بكن داويا وانا خو ام جارك دي بهبدوره وانا خو وگرينن هنك برسن وهبن تشنا گرين هبن دكارن بيجن توانگ پیناسن مگود پیوا توانگی دست پیکی پیوا توانگی جی رای کاتاو پاشگر آنگ پیک هاتیه نه بویا توانگ کار توانگی چیه توانگ نشاندان روشا ناو دیرانه روشا وا چیه سه روش هنه یک جی روشا خورو روشا ساده بین جرون زاینده یا دویمین روشا بانگلی کرن منادا یا سیمین روشا توانگی آنجی تواندی اف دبی روشا ریزمانی د پیشروجی ده وی گلکی بمرا درباس ببی جخوا مگود ام هر تشتی به حال وی ساده بدن د پیشروجی ده دبی کنها هنکی نهات بفهم کرن لی دوانه می پیش ده وی بهتر جی خود میجی و ده بگیره
روشا بانگلê kirinê qertafên bangilê kirinê ê o ino ji wateya wê xuya ye ku tenê di bangilêkirinê de têne bikar anîn em bêjin gulê bêrîvanê zînê ne gulê ka were gulê filan tiştî em bêjin bîne baş e o nêr yekjimar xorto xalo yabo kalo ne ino pirjimar hevalno dayikno bavno delalno mamostenno ne ev jî de pirjimariyê de tê bikar anîn sêmîn rewşa tawangê yan jî tawandî rewşa rêzimanî qertafên tawangê destpêkê ê mê yekjimar ew jî zînê porê xwe şeh dike zînê porê xwe şeh dike zînê li vir bangilêkirine yan rewşa wê dide diyar kirin rewşa wê daye diyar kirin ne zînê çi dike porê xwe şeh dike me li vê derê bang zînê kiriye na li vê derê çi bûye rewşa ku zînê dê de daye diyar kirin zînê çi dike porê xwe şeh dike ne gotiye zînê ka were ne negotiye yan jî wek em bêjin dema du kes bi hevdûr biaxivin yek bangiyekî bike ne vî rewşê de ye lê belê di vir de me got karê tawangê çi ye nîşandana rewşa bêjeyan yan jî navdêran e rewşa zînê daye diyar kirin ê nêr yekjimar hogirê çû dibistanê hogirê çi kir çû dibistanê ne rewşa hogir rewşa navdêr rewşa bêjeyê da diyar kirin xortî ji zimanê xwe hez dike xortî ji zimanê xwe hez dike an pir jimar ez hevalan dibînim an ji nêr û mê herduyan re ye lê belê pir jimar ez hevalan dibînim ew heval xortên keçên her kese di nav de zaron e em bêjin xityarin dayîkin ciwanin gêncin her kes nav de cê xwe digire dema pir jimar bê lê dema ku yek jimar bê gerek zayen dawa hebî yan nêr e yan mê ye ya duyemîn gulan av bide gulan av bide gulan niha ku yek jimar be me gotiba gulê av bide ne wê gulê av bide li vir ji ber pir jimar e me got gulan av bide hemû gulên li vê derê av bide ev tê vê wateyê ji bo waneya me îro pirsê we hene tiştek nehat befêmkirin yani tiştine girîng hebin bixwazin destnîşan bikin mecbîr kir be em bînin ziman û dikarin bêjin hemû qedrê ziman de yekî cara kar dênin dinivîsankî de jî dikarî bêjî hogir çû dibistanê em vê iyê ji bo çi pê vetin pêwîst e wala nepêwîst e ev na ji ber tu nav di tewênê ji ber tu rewşa nav dide diyar kirin gereke dema tu rewşa navê bide diyar kirin gereke tu mafê wê bidîde hogirê çû dibistanê bi rengekî rêzimanî rengekî cidî tu binivîsê gereke tu î pê ve bike ji ber ev î şûna cînavka wî digire wî diyarkirin û mê yani ji ber ku niha navên hene her du zayên dikar têne weka mizgîn navê birayên mizgîn e dikarî dê ji ber bêje mizgîn jî bo tu dê diyarkirin û xort ne mizgînê ye erê navên hene nêtarin wek te gotî navên hene nêtarin ji bo ev zayên da bê diyar kirin wek hevalî me gotî gerek em qertafên tawangê pê ve bikin yani di mijarên me de dema em binivîsin çi wane hebe çi tiştek hebe em bixwazin namek bê tiştek bi kurdî binivîsin gerek em hemû wê rêziman bixine nav de yani qertafê tawangê ê bangilêkirinê her tiştê em bixin nav de ji ber ew wane yan jî ew mijara me wê girîng bê dema em bixwazin yani di ziman de rêziman bikar bînin em hemû aliyê nû bikar bînin baş e pirsê we hene eger pirsê we nemabin em ê waneya xwe bi dawî bikin belê temaşevanên hêja ji xwe îro jî em gihan dawiya vê waneya xwe waneya me li ser tawangê bû tawang di her sê rewşê wê de derbas bûn gelek tişên girîng di vir de hatine gotin em bêhêvîne ku we ji vê waneyê sûdekî baş wergirtibê
نهاجی ام گهان داویا ویوانه ام بهبینه کون بمین دخیر و خوشی ده حتی وانه کد خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي